Mama Zat Sopir Mama Mulia Adi Mama Zat Mulia Ordeng aja silak ordeng. Wong dau kan nyungkling nang apa ordenge wis tigel. Ordeng wis tigel ibu ajat ordeng naruh aja paduan baik. Ya, Welan pisan. Iya, warnanya kayak telur asin. Iya. Tapi ordengnya kok biru kune ijo. Iya. Oh lunyu. Ya bener ordengnya aja melu melorot bak lunyuku. Bagian lunyu gak meneng bae dilanang bae kayak kursiku. Kayak kursiku meneng bae nih ngambil nggo ordeng maning. Isin. Jadi dilanjut beli gini. Lanjut ayo Mas. Langsung plangkring kono. Kalesan mampane gari lurua ketimang. Masih tutup iya bener selebaran. Woi. Woi maju. Woi. Siau. Woi. Tobat. Tobat. Ngayung sore mapade. Wacau. Kayak katon setroyo. Kayak katon setroyo. Tulung isa. Harap sahabat bisa. Ya darahnya yang berbes. Ya norani mama ajatim. Ya darahnya Sawerku. wer. Sawer. Kembang putih maning gelung. Bubos kapang sini tembang. Anak kuno. Minangkan calon mama hajat dewe. Kita dalam Calon mama hajat. Saking pejambon emang. Calon mama hajat. calon tuan hajat. Mama Mulyadi. Doang berbas sini kembali. Ini mantan tone maning. Hari ini sayang man katon sayang. Irang-irang panirangin melu nyawa masih kadoan. Bukannya masih kari nyawa. Tobat. Monggo disaweri Kari caranya. bukannya mah kari ngakoni. Kok dalang bos gapa dalang. Dalang bos gapa. Bos maka, bos bengkok. Sewong. Esok nakir mas sore nakir. Toli amat jadi. Hari sini takir makodong labu. Waya. Ayo tepuk tangan yuk. Sore Ayo tepuk tangan yuk. sini pikir orang-orang rumasa. Sini pikir orang rumasa. Lor ngakali kidul. Ayo sabar bur. Arep nyebrang langkah Ayo sabar bur. lor ngakali kidul ngakali Toli mendicimi. arep nyebrang langkah Tobat. Mama hajat Bibi hajat sing ditembaki
Wur. Jaran Sari Jaran Purnama Kali apa Jemi? Nagasari dibungkus Bos Bengkoang maning sini tembangi Bos Bengkoang Anak. Duh Bos Kapang masih ngormati Ayo tepuk tangan yuk. Bos Semangka Sawere wur. Mimi hajat Bos Bawang si ngormati Bos bawang goreng. Oh baliknya bungkus bawang goreng ya Iya. Arep tolong bisa Yen ora ning Mimi hajat dewek mamajan Yen ora ning sampean dewek Waya. Hari mama hajat ora sawer-sawer ning sinden Golok ilang. Aduh mama hajat hajat sini tebak Iya. si Dene beli nyawang musisi Mama mul sakit mama hajat pinangkan bos bangunan emang aduh ini suheni sini kembali nancang wanita yaga Obat. arep turun bisa Wajah mundur. Ayo maju. Aja mundur. salam Iya. Tobat. udah lari dapat ibu Kita ngapa sih we? Cak kita pengen nakoni jaran gini. Beda-beda kita wis sekolah bahasa jaran gini. ranjaran Ranjaran. Kok bisa jawab jaran enggak? Sire kena ngapa ran sampai ngeletak mengkonon kurang. Kanang kawargen ginki. Oh keluargan bukat kapegelen tak beli. Beli kebogelen kawargen. Keluargan. Jadi tole ini bak lo ya. Kawargen cung. Keluargan cung, dudun cung karena gedang Ambon. Oh, kadang ampun. Karo bonteng, pegawaiane Peggy Mangan kuno. mangan cung. Ranjaran. Nunut. Sirane gelem tangi maning beli. Mong. Kenang apa sih beli gelem tangi ku? Ndak sing blengel. Ndak blenger konon. Ora bisa Hari kunci Contoh. kali sanjaran ora bisa Ranjaran. Nun. Lamun kini siral kudu tangi maning gak bisa beli. Ya wis enak ngelamun bae wis. Enak lamun bae. Ranjaran. Nun. Sira ki lamun pedane gini. Iya Kokon pedan. tangi ketoli balik bis bubaran gak bisa beli. Ya bisa. Loh kenang apa kan beli tangi-tangi? Sikile pada peklok. Oh berarti sira ki kapegelen gini ya asline mah. Lempor apa gel. Lempot terus ngarak-ngarak sih ya. Ngarak-ngarik. Ngarak. Barang anu balik ke di sira kuno. Balik ke ado. Ning endi? Mana Mang Delemayu? Dermayuan age. Ya. Jadi lamun kira-kira bari bisa balik aku kudu diapak nang kunuran. Ya kudu digotong ning mantli. Oh ning wantri disuntik Iya disuntik. karo jarum kang ukuran semili Mong beli kerasa. kang gedene sepira?
Ya semono. Ya semendi semono kok. Ya semono. Wah, jarane jaran dopil gini ngomong bae. Maksudnya kan jarum kang semendi. Sahur. Sudah nang wong Surabaran ya sahur. Ana-ana maning Iya. ranjaran. Nun. Seumpamane kita jaluk nang duit kanggo berobat ning majikan nggo suntik gelem beli. Gelem bae ndane pirang duit kunku. Ya sira badar ongkos sing kane mene ka ojek oli 15.000 ora. Mas Aulia numpak Grabku. Oh, pira sini Pak Grabku? Numpak Grab pega Mas Aulia 20.000. Pira sih oline ku? Ya golongan mah semonoan lah. Ya semono ku pira regane pita. Aduh, mama tuan rumah. Tuan rumah nak tuan rumah. Ayo bisalin. Jaga Dewi sore. Iya. Mama hajat teh Mama wis siap hajat. nang kono. Oh, jadi Bapak Hajat karo Ibu Hajat ku wis siap. Siap pokat carane turu molosi jarum disuntik karo Jarum jarum disuntik. filter. Dudu jarum filter ane ke jarum super je. Dudu diganti anane jarum super. Kedoyanane tukang suling. Anak aja wis anak kok ran kok. Bapak Kok. Mulyadi Endi kesuwun. ora katon endi. Oh, ora katon iku Semono anu anak. nih mah orang katon bagian Kok. sini mung siji ora disaweri ga bagian. Ora kedeleng endi. Sini mung siji ora disaweri. Pirak iki 5 slop. Sira maka ke temen dau dipai sebungkus. Oh sebungkus bokatan tinggi 5 slop. Wis 5 slop kaya arep penanggap maning sira. Ayo sih. Iya. Kita durung keduman. Ya mengko sabar. Wis sabar. nang wis aja ngeraik bae. Madiran penyanyi wis pada roncot. Iya. Pada roncot gua arep apa arep pada balik. Bagiannya kita kan ki. Oh, kini bagian sirak ini. Kare ngomong banding wawakku. Habis pisan. Wis pisan buah apa kita bagiannya Iya. marong bungkus. Aduh, berupa teman jaran dia. Ayo. Masih kan go keluarga besar Mimi Hajat. Iya, Bapak Mama Mulyadi. Hajat. Ditambah Jemi kang sinden ya balik ke. Kok. Kili. Oh, mesti tambahin kok. Waktu zaman semana. Matur kesuwun Ibu Hajat. Bagian yang Bari guyonan. waktu pun goyang ya. Najan loli karena wong kurang apa duka gulane maksa sekian Tobat. sampean sifatnya sejen demoning kula Apa sih? Jen? orang kaya bengen Jos. apa manis kasih sayang kurang apa kang ngaji semene terima bos siapa nih bos siapa disaweri si bos siapa sih ini kangge wong cempaka kanggo sindihana audio percuma pengin janji yen gawe laraning ati sekinis nyata sampeyan bohong Harapan sulip-sulip. Ayo bocah lembutnya ngadang ya. Ulah ora percaya Tobat. senajan sampeyan sumpah kula niwati Awas. Dekat kaya sini Awas. Hati-hati. karena cinta korban jiwa aduh kecewa Oh. sekian sampean sifatnya sejen Udah keberibet gitu bang Lan. demoning kula Oh, pas apa
kosong kosong ya kosong. Kaya Kosong ya kosong. apa maning kasih sayang Coba. kurang apa duka kang semeneng Woi. Blok dulu. Dorong gua aja buru-buru. Gua aja buru-buru. Oh, wah. Iya. Kok. percuma bengen janji yen gawe lara nikmati Dorong tadi, awet maning, dorong wis tadi. nyata sampean bohong iku Siap. Dulu wah, wis pancing. Oh, yo tadi apa? ulah ora percaya Tobat. senajan sampean sumpah Iya dengan ulah Jadi, lewati oh jadi kopi, kok cek kaya sini karena cinta ada Oh. karena cinta Ordenge aja disilaki ordenge. Iya ordenge tapi aja dibukai isi nih bocah lembut. Kang ora bener ki Kang tukang sulap dudu bapak hajat mah bener anak kodang tarubeko. Iku jendela aja dibuka warna ordenge blesak pisan. Ordenge blok separo. Deleng mingsor ordenge blok separo. Mingsor. Iku mingsor kuku. Lah wo ya. Non. Ya lah masa kita ngomongnya kudu terang-terangan. Yang ngurusiana bekas belange kunku. Biang duas masuk ke pelarak neng lumpur. Ayo lanjut maneng mas. percaya Oh, kang bener sulapnya kang bener. Oh, dari duit. Oh. percuma bengen janji yen gawe lara nikmati yen wis nyata sampean bohong iku Oh, kosong ya kosong. Bagus. ulah ora percaya senajan sampean Oh, ya, weh. sumpah kula lewati lokat kaya sing dingin karena cinta Apa ada di sini, korban Pak? jiwa aduh kecewa kelingan ning waktu zaman semana dodok loroan bari guyonan najan loli karena mundur karena cinta duka bulan dewasa. Oke hadirin yang berbahagia, acara demi acara, satu demi satu tentunya tuntas sudah kami menemani Anda. Maksud hati memelukkan apa daya sangat tak sampai. Maksud hati ingin selalu menemani Anda, namun waktu jualah yang telah membatasi kita. Bila ada kurang puas jangan salahkan kami, tapi salahkanlah waktu yang terus berputar. Akhirnya saya mengerjakan semua kali dapur yang bertugas. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.